Lakhain ko resi Borjan constituency angkang Detpi adang Republic Day ketalon pon asonsi prekjam adim along mesen pen Republic Day ketalon pon. Lasonsi Detpi Primary Health Center PHC alongta mesen pensi troxike praplia phong India Republic Day ketalon dona birta ribdon long. Republic Day ketalon pon along pache tondun si adab porphai troxi ra achiti ma por malong pen Detpi Primary Health Center along det alama alohi sarpoa man pen kache tongdun surjo rongphar EMKAC Art and Culture Health and Family Welfare alang li riding pensi ing thur ponlo Manpeng alohi kache tongdun Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Detpi PHC Committee along Dunmai Phu Koya Singh Ingling Dr. Broniel Elvarte Dr. Akangsha Shaikia lapen BJP asong klempang phu ke thegi dinga tumche tongdun si RDP don BPSC Block Public Health Center along Tapadupono si Maksuda Management Committee Vice President Ahin sa so program din pono kalau laso itong 1950 26 January ni si Constituent Assembly pen kasalam Constitution India Aradapan Kodailo kasi hasoni si din pono kasi halamang so Constitution deng ponlu parni hano Republic Day lo lasoni pensil tung Bharat angkang Bharat det kecari ponji koson ma labang so angkang alu PPC claim ponji ma penseng lo masua adet alu kedua khay doan khay haru doan tame pipa rights duma ang tum claim ke dam dhorom putha kalo tabe ta bangso angkang so constitution mis deng pono lasi ilum piningan kan prosedur apinang lilo asunang li bangso constitution aron penang cari pen wang si pini kala sona lo India det bang puthe dang penta pho kangtang ne det economically politically si political Lason tak taksi Detpi Merging School ke pathua klamalong VDC Chairman Sunaram Singnar lapen video Manjulata rong hangpiatum kacepatir pi ponalong ingdeng troxike brapli Republic Day ni pen pache tondun si anarlo porphai isia por malong pen Bokajan Block 11 lapen Borjan VDC 11 ang bong friendly football match ke pathu cheng ponlo bangso ke pathu ponalong Borjan VDC 11 atum pen si goal plipen che pahai ponlo lapen Bokajan Block 11 atum gol hinian si kache voidun unchora jok Borjan VDC 11 atum si chepahai pondetlo video la penile VDC mane la bangso kepatir pi mala bangso gibinang ko kalalo mane ingdeng troxike rapli la bangso Republic Day British pen kijok la bangso imina sadhin longlok pen la bangso ining karongan ni pu pasi tonon sinir tum block pen la pendak ni tum Detpi la bangso khela ning khang according to benching waisi mane labangso tareking kora truck labangso Republic Day ni ke jirpu assistant friendly match pedonang labangso waisi ni pini pedolo labangso khela lo putel mane la e oke pran benching lo kadu kabe lahiu tame athela block long chuklemen dun labangso according to man tame ekdom 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা অফিস কাংনি লগ থাং কামাবি মতি পলাং তুম তমে লা ok apran mane ekdom lai avi mukha pa lo sonang mane la sobang imena help anda meji mene mena pulai pen lo plus Halapu Holifair Academy School along Sitame ingdeng troxike brapli Republic Day katalon pache tondun si annual sports prize sitame kerona jaime kedeng padopon Detpi along kedo Holifair Academy School along ta troxike brapli Republic Day katalon dun lapen annual sports prize distribution ajai mek setami dingponlo kachetong don alohi CCI head of department mines Brojan Deka mines manager Kumburam electrical Bidasing Rongpi JE tennis teron SES school principal Rajesh Kro lapen pinangan ki thegi dinga tum chetong don lo halapu Cement Corporation of India quarry alongta mesen pen Republic Day talon don lo lapen dilai Detpi angkang along kido school lapen prekjam government asahya alongta talon ponlo Bokajan penanan terang dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live